Ka mana? Urang rek kakak lerek ngandir cai. Baturan urang Ka mana? ngajailan nu ngaranna Hayu atuh. Tah. Hayu anya. Geus tara bangku. Aduh, ronda berduaan gitu ya. Diisun. Bet, ayo mangon bet. 6 Jumat. Aku gerak. Mulainya kemana gitu. Kemarana ini berodak nih. Rahasia. Kemana? Kedua. Keduaan ya. Saya kedua kan. Ayo ah. Tuh, dah. Keduaan tuh. Saya tadi. Gampang. Kalau lu ada itu. Sip atuh. Kamana ya? RT sabareun Centil. ayo. Soalna RT 3 pasti ngarumpul di RT 3. Ikut kuburan anjing. Yuk. Ayo ka mana ke ronda? Eta kuat babaran tinggi tuh aja gak. Beres ya. Beres emang mending ada orang nyumput. Mati aya kemana? Tapi untung barudak. Udah sieun euy. Aur ah. Bergabugan aing. Ya, masa. Ayo. Nyari baca sekali kunaon lompatan. Teuing tadi di pos aya jarian. Lain Apple abdi oge di ditu tadi Di pos mana? pos kerjaga tadi pos karona Eta abi oge tadi tukang we anu disadak. Mah jiga nama nu ngajailan sieun ngajuring tirek di teleg Rangkeangan tina mah. teangan tumang. Teh naon? Beneran. Restoran naon bah? Ngaronda teh. Wah. asli tak Halo, Ya naon naon rame ya. Ari mana di Jailanda. Barana restoran ah kurang udah saranya. duaan deh buat tadi ke ngaronda duaan. Orang Nama orang suarana kumaha? Restoran Topiri Pokokan. Nah, abi mah keur bobo dah terang. Lamun benar-benar kudu disosokin orang-orang etakeun persiahan hari itu. Orangnya saya kata bulan. Wah, ayo atuh ayo lah. Kepete lah. Beneran rumah durian dia mah bakal gitu we. Urang
Tunjukkan mereka apa ya ayo. Lain ini kumaha Habis buru-buru lah kemari. Buru lah, buru ke PRW lah. Oh, belum kan. Sabarahkeun. PRW, Assalamualaikum. Punten. 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 PRW, Assalamualaikum. Ya teh. Bener. Assalamualaikum. PRW. Udah ngeluar we. Ayo naon baru asrama itu. Iya barudak anu jailan. Ku naon cai jurig mah? di kuri Di mana? di pos we. Ayo orang teh. Geus. Ulah pa we. Tuman. Ustad ge aru emang salare. Budak dari budak. Iya, cuma itu cari kapan ya? Dah, iya teh anu mimiti nempo teh. Tadi abdi katempo mah dekat tempo we da seorang Kayak gini jalan mah urang nya bro, di mana bro? tadi itu ngeronda kena mulai nararu berdua kan. Eta mah baru dak tukang meureun ngajailan. Kumaha saraya deui teh? Kokokan gitu da seorang dari tadi. Mangga suara toke. Ari jurig kitu. Sung kumaha sung tadi mana apa? Ini orang teh anu yuk. Ayo. Naon eta? Ieu mah lain. Ieu mah tak paragi. Halo, ketum software. Telepon Bangla aing mana? Mau diberi peringatan dia. Terima kasih sudah menonton Misteri Pos Ronda. Jangan lupa subscribe channel kami Bajoka Plus Official. Like, comment, share. Bye. Sakit. Ngeri euy. Emang. Rajet tuh tempo ayo nonton karar yuk syutingnya tuh. Anjing suara aku mah. Wak. Assalamualaikum. Terwe. Ini pada ini habis berat. Assalamualaikum. Terwe. Salam. Enak nih teh. Ngomongnya suara lagi dari sini. Di belah mana? Di pos. Di mana? Di pos. Ayo udah teh.
Tidak pokokan gitu. Wah jadi tampet. Banyak. Ayo dulu gitu. Semua cing si isu apalagi masuk. Semua cing. Kok jangan pokokan gini. Balikan. Lain di mah paragi eta. Halo. Ngajaran. Ngajaran.